predavanje je za mene bilo veoma inspirativno, pitanja će biti sigurno, ali ćemo, ako ste saglasni svi, pitanja ostaviti za drugi deo, nakon drugog radnog dela ove konferencije. Veoma zanimljivo stvarno. Sada ulazimo u ono gde sam ja, ulazimo u svet medicine, gde ćemo se upoznati sa kliničkim karakteristikama groznice zapadnog Nila. U svet medicine uvešće nas profesorka Vesna Turkulov, redovan profesor Univerziteta u Novom Sadu na Medicinskom fakultetu, šef katedre za infektivne bolesti, lekar specijalista infektologije i subspecijalista gerontologije Kliničkog centra Vojvodine, klinike za infektivne bolesti, specijalista inženjerskog menadžmenta i državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Uža oblast interesovanja profesora Turkulov su infekcije centralnog nervnog sistema i HIV infekcije, bila je šef odseka potomnačevnih odeljenja od 2012. do 2021. godine, se nalazila na mestu upravnika klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Od 2015. do 2016. godine je bila pomoćnik direktora Kliničkog centra Vojvodine za zdravstvenu delatnost. Načelnik je intenzivne jedinice klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine i bilo je predsjednik upravnog odbora Kliničkog centra Vojvodine. Profesorka Turkulov je, sem što je šef katedre za infektivne bolesti i rukovodilac predmeta palijativne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Učestvuje u izvođenju nastave za studente medicine, stomatologije, zdravstvene nege, specijalne edukacije i rehabilitacije kao i specijalizante različitih grana medicine, mentor je velikog broja studentskih i diplomskih radova kao i doktorskih disertacija, bila je član mnogih komisija za odbranu diplomskih, master radova, doktorskih disertacija, kao i član za izbor zvanja nastavnika i saradnika, kako na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, tako i u Beogradu. Učestvovala je na mnogim domaćim međunarodnim stručnim skupovima, autor i koautor velikog broja radova, u međunarodnim časopisima, monografija, udžbenika, praktikuma, bila je saradnik na nekoliko naučnih projekata, a trenutno je rukovodilac 2 naučna projekta koje finansira Vlada Vojvodine. Učestvovala je u radu upravnih tela Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Pokrajinske komisije za HIV, član je Udruženja infektologa Srbije, kao i mnogih radnih grupa i republičkih stručnih komisija. Dobitnik je plakete Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva za aktivnost u radu. Dobitnik je zlatne medalje za zasluge koje dodeljuje predsjednik Republike Srbije u 2020. godini. Dobitnik je plakete kapetan Mišo Tanasijević 2021-2022. godine. Dobitnik je najvišeg odlikovanja Srpske pravoslavne crkve ordena Svetog Save drugog stepena. Profesor Turkulov, izvolite. Poštovane dame i gosti, mene je prosto sramota koliko je profesor Bijovićna hvala, stvarno nije trebala, stvarno je preter. Ja sam pre svega, ja želim sve da vas pozdravim. Ja sam pre svega lekar specijalista infektolog, svi smo govorili bolje sprečiti nego lečiti, a kada dođe do lečenja, onda smo tu mi infektolozi. Stvarno, mislim da je preterano ovoliko hvaliti. Ja sam pre svega infektolog i redovni profesor na katedri za infektivne bolesti. Ovo što sam trenutno u ministarstvu je, nadam se, nešto samo privremeno i kratko, a ja sam pre svega lekar, kliničar i profesor i evo i sad dolazim sa predavanja, tako da je to nešto što je moja velika i jedina i prava ljubav. Meni je drago da sam ovde i ne samo sa lekarima drugih specijalnosti, pre svega sa dragim kolegama sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, već i sa Naučnog instituta za veterinarstvo, znači kolegama veterinarske medicine, biolozima, ovde vidim inženjerima i zaista ova tema je toliko multidisciplinarna, stvarno sam imala prilike, ja mnogo što novog da čujem i da naučim, zaista ove digitalni blizanci, ove mapi, ove sterilizacije, to je meni stvarno nešto potpuno novo, o tome smo samo nešto čitali u novinama da se kod nas provodi ovo sterilisanje komaraca, prosto je nešto što je potpuno novo, očigledno i medicine i u stvari nauka i tehnologija toliko napreduju da će toga biti sve više i zaista je ovo nešto što je fantastično. Ja ću se truditi da samo još malo zadržim pažnju, pošto je ovo poslednje predavanje u ovom prvom bloku. Ja ću pričati o kliničkim karakteristikama groznice zapadnog Nila. Čuli ste da komarci prenose veliki broj bolesti. Groznica zapadnog Nila je ono što mi imamo ovde u našoj regiji. Dengue i malarije imamo veoma retko, desi se jedno u par godina i to su uglavnom importovani slučaji. Tu smo opet sa našim dragim kolegama i veterinarima iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, epidemiolozima,
imali priliku da dijagnostikujemo čak i neke radove na tu temu da publikujemo. Ovo je klinika za infektivne bolesti gde radim više od 32 godine. To je mesto gde se leče oboleli koji dobiju upale mozga, odnosno najteže forme ove bolesti. Ja vas neću puno zamarati o građi virusa, znamo da pripada toj velikoj familiji arbovirusa, to su u stvari virusi koji se prenose preko vektora, familiji flaviviride i naravno radi se o RNK virusima. Filogenetske studije su utvrdile da postoje dva genetska roda, pošto ovdje ima i drugih specijalnosti, neću se puno zamarati ovom materijom. Virus groznice zapadnog Nila prvi put je otkriven 37. godine prošlog veka u dolini zapadnog Nila i izlovni serum visoko febrine žena. Ono što često pacijenti kad dođu kod nas na kliniku, kad im se kaže imate upao mozga koja je uzrokovana virusom zapadnog Nila, kako kad nisam nikad bio u dolini Nila, kako sad ovde, mislim, zbunjeni su kako sad da ovde dobiju tako bolest nekog egzotičnog naziva. Naravno, u Zapadnoj Aziji, Africi i Bliskom istoku Australiji su bile česte manje epidemije. Velika jedna epidemija je bila 99. godine prošlog veka u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je bilo dosta ovih neuroinvazivnih formi, čak 40%, što će vidjeti posle da je izuzetno retko i čak sa velikom stopom smrtnosti. Kod nas je prvi put, da kažem, bolest detektovana 2012. godine, evo već 10-11 godina unazad, zaista svake godine u ovu doba godine imamo velikih praktično problema na klinici za infektivne bolesti i sve više u groznici zapadnog Nila. Čak i ovih dana možete čitati u novinama da još uvek imamo ovakvih slučaja obzirom na promenjene klimatske uslove i da se definitivno da i mi osetimo, da kažemo, te klimatske promene. Vidimo da se sve poremetila, vidite, skoro smo u novembru mesecu, a imamo visoke temperature, tako da još uvijek imamo i aktivnost komaraca, bilo je puno vlažnog perioda i svakako da to utiče na mnoge bolesti, tako da mi bukvalno dok završimo nadzor nad gripom, mi krećemo već u nadzor svake godine nad ovom groznicom zapadnog Nila, tako da prosto sve se i klima se definitivno promenila. Pre 90. godina prošlog veka ova bolest je retko zahvatala centralni nervni sistem, a uglavnom je išla kao neko blago, febrilno obolenje, kao neka blaga, da kažemo, prehlada i periodično se javila. Međutim, u poslednje vreme imamo češće zahvatanja nervnog sistema i često je povezano sa visokom stopom smrtnosti. Vidjeli smo čak u prethodnim prezentacijama čak i 10% iznosi smrtnost, naravno govorih ne o ukupno broju obolelih, nego sa ovih neuroinvazivnih formi bolesti. Primarni rezervoar jesu ptice, vrane, gavran i sraki, one najčešće mogu da u stvari asimptomatski nose ovaj virus, a neke studije su pokazalo da je čak zaraženost konja i oko 12%. Čovjek i drugi sisari se nađu u ovom lancu i mogu da budu sasvim slučajni domaćini. Osnovni način prenošenja ove bolesti jeste ubodom zaraženog komarca i to ženka komarca iz roda Pulex ili Aedes anopheles, a uloga trpelja kao vektora je mnogo ređa, oni prenose opet neke druge bolesti koje nisu tema ove konferencije i ovog projekta. Kraj leta i početak jeseni, to je kod nas avgust, septembar mesec svake godine, jeste vreme kada u stvari komarci menjaju domaćini, kada u stvari najviše imamo ovih obolelih, a moguće interhuman prenos i to transplantacijom, zatim transfuzijom krvnih derivata, dojenjem i čak je opisano vertikalnom transmisijom, odnosno sa majke na plod. Što se tiče kliničke slike, dužina inkubacije, to je vreme od momenta zaražavanja do ispoljavanja simptoma bolesti, iznosi 2 do 15 dana, može da bude čak duža kao i druge bolesti kod imunosuprimiranih osoba, a vidite da u najvećem procentu slučaja bolest u stvari ide asimptomatski. Znači, neko je zaražen virusom, nosi virus u sebi, ali nema apsolutno nikakve simptome bolesti. Sledeći pučastost jeste ova blaga klinička slika,
to je tih 20%, a ovo što mi registrujemo kao najteže forme su, vidite, svega manje od 1%, odnosno 1 na 150 zaraženih. To je zapravo taj vrh ledenog brega koji mi samo registrujemo i koji se hospitalizuje. Ovi koji imaju, naravno, ovi koji imaju nikakve simptome pogotovo, a ovi koji imaju blage simptome obično se kući leče, to je kao neka prehlada, kao neki blaži grip i završi se tako, čak ni ne idu uopšte kod lekara. To su ti simptomi, mogu da budu nekada sa osipom, sa krolivom, to se tako i prođe u stvari samo ograničavajuća bolest. Ono što mi lečimo na klinici za infektivne bolesti, to su ove neuroinvazivne forme, to je upala moždanih opni ili meningitis, koji se javljaju 30 do 40% slučajeva ovih neuroinvazivnih formi, zatim encefalitis, to je upala mozga, 50 do 60%, i čak su zabeleženi slučajevi paralize, odnosno mijelitisa, od 5 do 10% slučajeva. Vidite da ono što nas sve brine, to je mogućnost nastanka smrtnog ishoda i trajnih posljedica, odnosno sekvela koje nose ove bolesti, naročito su te sekvele izražene u populaciji starih osoba. Nekada čak mogu da budu, naročito kod starih osoba, i temperature i glavobolje, da nas to potpuno zbune. I nekada ono što u stvari je neophodno za potvrdu dijagnoze, to je pregled moždane tečnosti ili likora. Koji su predisponirajući faktor da neko razvije ovu neuroinvazivnu formu bolesti? Uvijek pacijenti pitaju, a zašto sad neki običan bezazleni virus kod nekog prođe tako sam od sebe, ako nekog izazove upalu mozga? To su najčešće osobe koje su oslabljenog imuniteta. Mi govorimo, malo previše puta pominjeno malo deca, stare osobe, da su to vulnerabilne grupe, odnosno koje su najslabijeg imuniteta, ali moramo imati u vidu da danas sve više u populaciji osobe koji su imunokompromitovane. Danas znate da transplantacija tkiva organa jako napreduje, da puno ljudi na imunosupresivnoj terapiji, što svakako dovodi smanjenju imuniteta. Zatim biološka terapija jako napredovala, koja je zaista pokazala fantastične rezultate u lečenju mnogih bolesti, ali dovela do slabljenja imuniteta i opet mogućnosti za nastanak nekih težih formi. A mi koji se bavimo infekcije nervnog sistema kažemo da su to oni koji su kao mali, kojima je to, što mi kažemo, locus minor rezistencije ili neka slaba tačka, taj njihov nervni sistem, nekog udari na pluća, nekog na srce, nekog na mozak. To su obično neki koji su imali ili neku povredu, traumu u glavi, ili kao mali su imali konvulzije, odnosno fras koji se viđa kod dece, prosto da, ili u porodici postoje takvi slučaj, da prosto im je ta da kažemo, moždana barijera slaba i da virus lakše napravi ovakvu infekciju. Naravno, ovdje postoje sad i neke, da kažemo, naučne stvari, da postoji neki gen koji determiniše povećanu osjetljivost za razvoj ovih neuroinvazivnih formi bolesti. Tremor, to je podrhtavanje tela, pošto ima oni koji nisu ovdje u auditorijumu lekari, može da bude statički i kinetički. Mioklonus i trza i mišića mogu biti češći na gornjim ekstremitetima. Parkinsonizam može biti prisutan kod ovih bolesnika ili kranioneuropatija, odnosno ispadi na kranijnim živcima, nekih pareza i paralizača. I ove rabdomiolize su više kao retki slučajevi i oni su više zabeleženi zaista kao sporadični slučaj više u nekim naučnim publikacijama. Nekada mogu da budu, da se javi ovaj akutni diseminovni encefalomijelitis, paralize optičkog živca i slično, a ređe su zapažene upale srčanog mišića, miokarditisi, upale pankreasa, jetre ili retina, odnosno mrežniča. Kako postavljamo dijagnozu? Pre svega na osnovu anamneze, epidemioloških podataka o uvodu komarca. Mislim, koga danas nije uvod komarac, kad smo svi okruženi komarcima, tako znači podatak o uvodu komarca ili da živi u nekom području gde je uz reku, gde ima naročito puno komaraca. I pre svega na osnovu kliničkog nalaza, to je na osnovu ovih simptoma, glavobolje, povišene temperature, ovih nekih neuroloških simptoma, a ono što nam je neophodno za potvrdu dijagnoze, to je pregled moždane tečnosti ili likora, to je ta cerebrospinalna tečnost, u stvari analiza te moždane tečnosti koja se dobija lumbalnom punkcijom, se pregledi, ako vidimo, ako tu imamo nalaz, možemo tek da kažemo da se radi o zapaljenju nervnog sistema. Kao dopunsku dijagnostiku koristimo CT, odnosno skener i magnetnu rezonancu, a naravno elektroencefalografiju, to su ti zapisi moždanih aktivnosti, koristimo kao dopunu dijagnostike, tu se nalazi najčešće samo neko difuzno usporenje, nema nekih specifičnih aktivnosti u smislu nekih šiljaka i nekih epileptičnih aktivnosti.
Ono što je neophodno, to je znači za potvrdu dijagnoze meningitisa, odnosno encefalitisa, a etiološku potvrdu dijagnoze dobijemo izolacijom uzročnika i kolegi s epidemiologije nas to stalno opominju da mi u stvari ovo što čitate u novinama da je Batut objavio koliko je obolelih od groznice zapadnog mila, mi u stvari moramo da dokažemo da likor bude pozitivan, nije dosta da dokažete da u krvi neko ima potvrđenu groznicu zapadnog mila, to znači da ima infekciju groznice zapadnog mila, a tek ako dokažemo i u moždanoj tečnosti u likoru mi da prijavljamo kao neuroinvazivnu formu bolesti, to su u stvari, odnosno da kažemo da je definitivno taj virus uzrokovao upalu nervnog sistema. Više puta ste čuli o PCR, naravno, tehnici dijagnostike. Što se tiče terapijskih mogućnosti, terapija je simptomatska, znači samo otklanjamo simptome. Bolesti, nažalost, nema kauzalno uzročne terapije koja deluje na virus groznice zapadnog mila, ali se koristimo terapijom koja ublažava samo simptome bolesti, znači lekovi za snižavanje temperature, analgetici za kupiranje glavobolje, a što je naravno teži oblici ovih bolesnika se leči u jedinicama intenzivnog lečenja. I ono što se radi pokušaj sa intravenskim imunoglobulinima i sa interferonom da kažem kao neki više terapijski pokušaj, mi naravno se koristimo lekovima koji smanjuju otok mozga, to su kortikosteroidna i antiedematoza terapija, znači lekovi koji se koriste za smanjenje mozga. Koji je ishod ove bolesti? Smrtnost, čuli ste da je do 10%, naročito kod starih imunokompromitovanih, kod ovih meningitisa koji su, da kažem, najblaže forme, sa 2%, kod meningoencefalitisa, to je kad osim moždanica zapraćen i parenhim mozga negde oko 12%, i oporavak je unutar godinu dana, to je kao kod većine tih infekcija nervnog sistema, što više vreme odmiče, manje verovatnoće da će se nešto povratiti, najčešće u mesec, dva šta se povrati, ajde 6 meseci, to je nešto što je trajno, ali mi takve pacijente posle prelažne infekcije pratimo do godinu dana i ono što zaista mogu da kažem da u odnosu na druge meningitise, encefalitise, ove West Nile meningitise, encefalitise zaista prave malo protrakovane sekvele, zaista, odnosno oporavak je protrakovan, izvinjam se, oporavak je usporen, čak dosta njih ima mentalnih smetnji sa poteškoćama u smislu obavljanja nekih, da kažemo, i osnovnih računskih radnji i verbalizacije, tako da zaista mnogo teže sekvele ostavlja nego neki drugi uzročnici. I ono što je dosta često prisutno, a mi to uvijek svodimo kao neke najblaže posljedice preležanih upala mozga, to su neke glavobolje, smetnje koncentracije, smetnje sna, to je nešto s čim se živi, mi to smatramo blažim posljedicama, mnogo teže su ove neke trajne oduzetosti, ispadi ili smetnje u sferi, da neki ljudi ne mogu da obavljaju posao koji su pre toga mogli da obavljaju. I zbog toga svega prevencija nam je veoma važna. Mi se koristimo prvo ovim nespecifičnim metodama zaštite, svi znate, korišćenjem lepelenata, zaštitne odeće, svetle dugih rukava, naročito pri boravku u prirodi i korišćenjem zaštitnih mreža. I ono što smo više puta čuli, to je eliminacija tih staništa gde se razmnožavaju komarci. Evo sad smo čuli za ove nove metode. I vakcina je pogodna za konje, u humanoj, to će doktor Tamaš Petrić radno znati, u humanoj populaciji se baš ne koristi, više se koristi za životinje. Tako da eto, toliko od mene, a što rekli, komarci kao rode, grizu, tako da zaista još uvijek ih imamo, tako da svaki noći ne možemo spavati uvijek od komaraca, koliko je toplo vreme, vlažno očigledno pogoduje se. Tako da...